Usuang ay le va le lio alanga fitu mai le mai afusu to mo mapule ma le lio alai fa awila mai le polu masavai o le lio alai fa awila lo o le na to mai i le provo le lio alanga fitu o le red corner i le division le lono sa fu le wa ki le wow to wait Bangaya sa mo mo. Tuloy pala amay lo wali ina. Ay macam wala. Wala na pa jauh ini. Ay chala le pui pui ngale ni dia bulan mu. Jangan macam amay pui le o sa cuk le ni le bulan mo na le li on live fa willa. Mana yan le? Le boleh curi man ya le ligi le curi man ke le ni yo alai na chua pui le chan la pui le jere masa ni mo mo man pencalo na kwai si simu le pencho so mai la le ligi le alai fa wila na ya mo le tu na ke na ya ita le chua ya le li alai fa wila le ligi yo ala na afitu Na mtalia i tatu takusana lua leo mtalia leo
tamisanga lona tolu. Ole chule li io alanga afitu le lo yai le husuanga ila ubanga le ro panga solo tebele alanga afitu le io alai fa willa le ma tawa tu fa la pasina fito la wili le le wila sanga lo tonu le o popena ona titilo a sisi o ma susila vai ho ila tu o tona seconde ona vai ale o tam sanga le Mr. Demeter, New Zealand boxing head coach, former Samoa boxing coach, 91 and 92, former St. Joseph's College teacher. He is from Retreat, and he's also the selector for whoever's going to win the New Grand Final Trophy tonight from the two fights that we just witnessed. Thank you, Governor. Thank you very much. Can I get another representative from the Grand Final? Trophy. This trophy went to Acho Leau Lokiski Fawal last year, and now happy to announce that the winner of the Trophy 2018 Factor Nose Green, Coach Phil Serena Hall. Yeah, kemudian sebagai MC Bon Fabel sebenarnya kemudian yang perlu tanggalnya yang faktor berganti dan itu yang sahabat itu terjadi kami boleh manis. Thank you. Hey, hey! Itu yang saya katakan.